Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бачаҳои ёча ҳама каса умедворум хуб сиҳат саломат ҳастем. Бародарони қавмдам лайкҳоро мезанем. Нахустин эфири мо дар анҷуми соли 2023. Хеле ки ай названи видео диден. Тез пешоб кардан уқа гуноҳе неста. Яъне барои нафароне ки аз синни 2 сола бигем то фарқе надорад. Яъне нафароне ки шаб хоб мекунану зуд пешоб мекунанд. Ин барои ҳамин нафарро касатса дорад. Ва нафароне ки албаттара рӯзонам зуд пешоб кардан мехоҳанд. хоб, хушбахтона бародарони аҳли ислом аз ширкати Шифофармо муроҷиат мекунам. Доруҳои гиёҳӣ дорем, албаттара лечебняй курс комплектатсия дора. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳам ҳаст иншоаллоҳ. Касонеда ки лозим боша албаттара хабар тиен. Ва дӯстони азиз, хеле ки мебинен дар инҷа ягон савол боша, савола тиен бу беҳтару хубтар аст. Хоб, ена дӯстони азиз, салому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Хеле ки аз коре ки видео мебинен, доруҳои гиёҳӣ мефурӯшем, албаттара касоне ки яъне кӯдакҳое ки шаб ҳангоми хоб кардан пешоб мекунанд. хоб, дӯстони азиз, боша агар ягон кӯдаке ки ҳамин хел мақсад пешоб кунад, пас муроҷиат кунен, иншоаллоҳ ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка мекунем. хоб, инҷа як пишакча дорума. Пишак варкамта масти хобае ку. Масти хобае. хоб, инҷа ду нафар тамошо дора мора. Ду нафар тамошо дора. хуш омадем бачаҳои ёча. хеле шид эфирда набудем бародарони азизи муҳтарам. Ягон савол боша бинависонен, зури бад мешавад. хоб, ҳамин сулфа аҳ намудем да. хоб, дӯстони азиз, транслятсия. салому алайкум бачаҳои ёча, ҳама каса хуш омаден. Хуш омаден. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бачаҳои ёча, бори дигар умедворам ки ҳар куҷое ки бошен хуб сиҳат саломат ҳастен.
درو ягона тавбара охи чӣ гапай? Лайкҳоро бизанен, лайкҳоро бизанен, як 50-60 лайк кинен. Суҳбат кинем охи. Ура! Дар ҷои ҷигарот биреза. Ура! Алайкум ассалом, алайкум ассалом. خب нахустини эфири мо дар соли 2023 мебошад бародаро. Ин сол анҷоми сол аст ва аз ширкати шифофармо муроҷиат мекунам. Касоне ки мақсад доруҳои гиёҳӣ дар корай, марамад савол кинен ё ин ки дастафка дорем, дар комментария бинависонен. Дар ҳамаи видео номеро ҳастак. Ҳастак дӯстони азиз. خب و علیکم السلام کی بهرام کی بهرام. خب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بجا شرکت شفاфармоай дӯстони азиз, ягон кас ягон савол дошта бошад, доруҳои гиёҳӣ лозим боша, агар ина ватсапи мо дар боло закрепит кардагиай, хоб ягон савол боша, марамад ба саволҳо иншоаллоҳ ҷавоб медиҳем. خب доруҳо бениҳоят бисёрай барои кӯдакҳое ки пешоб мекунанд ё ин ки бигем нафароне мехоҳанд хароб шаванд ё ин ки фарбеҳ шаванд, буғумдард, поддард ва дигар дардҳое ки мақсад касоне ки доранд. хоб ё ки фарқе надорад, инҷа каналҳои фурӯшиам ҳастак, бародаро канал мефурӯшанд. хоб 4 одамай 4 та лайкаи. хуш омаден дӯстони азиз, ҳамакаса хуш омаден. Лайкҳоро мезанем, бирта лайка мезанем, шеруи нар. Ака барои тест тамом кардагӣ ҳамхоба чӣ кор кунем? хоб иҷа савол омад. Барои тест, яъне нафароне ҳастанд ки ҳангоми ҳамхоба шудан тест тамом мекунанд. Бале. хоб барои инҳо тавсия метиҳем мази френк истеҳсоли Индонезия мебошад. соати ҳамхобаро тӯлонӣ мекунад аз 15-20 дақиқа то 45 дақиқа. хоб ин мази френк фурӯхта мешавад дар номерое ки ватсап дар рӯи экран дар комментария дар нависондагия закрепит кардагия, яъне ватсап дар онҷа муроҷиат кунен, доставка ва сенаш ҳамаш дар онҷа иншоаллоҳ муайян карда мешавад. хуб ягон саволи дига бошад лутфан тиен, иншоаллоҳ ҷавобтон метиҳем. хоб иҷа бо савол омадагиай дар ватсап як кас нависондай мегӯяд ки мардонагиро чӣ хел пурқувват кунем. хоб яъне нафароне ҳастанд ки ҳангоми ҳамхоба шудан мардонагишон слабяй, яъне чӣ хеле ки бародари мо савол дод, инаш ба инаш касатса мекунад бигем, яъне ҳаст нафароне ки ҳангоми ҳамхоба шудан зуд тамом мекунанд ва ҳаст нафароне ки мардонагишон заиф аст. хоб барои ино курс комплектатсияи 4 чиз дорад. Соатша дуроз мекунад, микроба дур мекунад, пурқувват мекунад, беҳаракатиро гум мекунад ва основной простатит, воспаление ҳамин чизҳоро гум мекунад. Бародарони азизи муҳтарам, хоб ино барои мардҳо касатса дорад, барои мардҳо дахл дорад. хоб ҳамаи ин доруҳоро нархоша фаҳмидан дар ватсапе ки дар рӯи экран шумо, яъне дар чат закрепит карда шудааст, метавонен муроҷиат кунен. хоб ягон саволи дига боша марамад?
خب ягон саволи дига бошад, мақсад нафароне шояд бихоҳанд ки фарбеҳ шаванд ё нафароне мехоҳанд ки хароб шаванд ё ки дору барои зирени чашм ё ки масалан ба тоҷикӣ мегӯем пес сафед мешавад, сафедшавии пӯст. Ҳамин чизода дору ҳастанд иншоаллоҳ. Ва ҳамчунин китобҳои Қуръон дорем ки китоби Қуръон бо ручка ҳастак, сандуқча дора ва китобҳое ҳастае ки 3 дар 1-ш мегӯянд каломуллоҳ, ҳам арабӣ дора, ҳам тоҷикӣ дора ва ҳам кирилликӣ дора. Даставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳам ҳаст. Хоб иҷа ягон кас саволи ҷиддӣ наметавад ки ҷавобшон тиҳем. Ягон нафаре бошад ки савол тия, марҳамат дӯстони азиз, инҷа пишаки ма ён ба кардагиай, ғамш натем бу. Блин. Зарядка монда мега ку. Зарядка мондай заряд. Дӯстони азиз, ягон савол бошад тиен. Гуфтию гапҳо ки изо намекашем, савола пурра нависондан мегирем бачаёча. Савола пурра нависондан мегирем. Мабоша гап бало када телефона да заряд монум ки ба худо ҳама ҷиғелай. Куро ҳама ҷиғелай. Пеши эфир кардан бояд проверкаш мекунем. Мутаассифона проверка накардем. Хоб. Овора дар ҷои ора. Хуб, бародарони азизи муҳтарам, ягон савол боша марҳамат. Ва каналҳои фурӯшӣ ҳам дорем, яъне дар сомонаҳои YouTube касе ки мехоҳад бизнес кунад, ягон чиз хариду фурӯш кунад, дӯстони азиз, каналҳои беҳтарин дорем, каналҳои фурӯшӣ дорем, аз 500 дона подписчик то 43 000 дона подписчик. WhatsApp-да муроҷиат кунед, иншоаллоҳ ҳаллаш мекунем. Хуб, алейкум ассалом бародари аҳли ислом. Бале. Хуб, агар эфира гӯш карда бошӣ, мақсад ҳастай мази френки соати ҳамхӯбаро тӯлонӣ мекуна ва ҳастай курс комплектатсия ҳам соатша дуроз мекуна ва ҳам микроба дур мекуна, беҳаракатиро гум мекуна ва лечебния мақсад. 4 чиз дора 4000 рублей, мази френк худаш тоқа боша 1400 рубл. Ина голоса мози да эфир рафтаистай мардум мешнаванд мақсад. Баъд даставкаш бепулай. Хоҳ Россия, хоҳ Тоҷикистон фарқе надора. Хуб, бародарони қандум, ягон савол боша марҳамат, савола пурра тиен. Доруҳои бисёр дорем. Доруҳо ҳамашон аз гиёҳ ҳастанд, марҳамат. Основной ҳози хинаки шудагиай бисёр мардҳое ки простатитан, хинак гирифтагиан, воспалени биноят бузурге доранд, бигем хато намекунем, барои ино касатса мекунад ва кӯдакое ки бигем дар шаб хоб мекунанд, тар мекунанд, пешоб мекунанд, намефаҳманд, барои ин нафарам дорем. Ва ҳаст нафароне ки синну солшон ба болиғ расидагиай. Хуб, яъне ино калон ҳастанд, албатта инҳо ҳам тар мекунанд. Ҳаст ҳамихе нафарое ки дамо муроҷиат мекунанд, барои инҳо ҳам ҳастай курс лечебниш. Фақат изо намекашем, дар WhatsApp менависонем. Хуб, иншоаллоҳ ҷавобтона мегардонем дар WhatsApp.
خب بچه‌ها چا لایک‌ها را بزنین. لایک‌ها را بزنین. همش گل میگرده. خب یگان سوال باشه اگر مرحمت. خب اینجا یک کس در واتساپ نویسونده که السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای سنگ گرده، بله دوستان عزیز، برای سنگ گرده، نه همه سنگ‌هایی که میده هستند، خرد هستند، اینا را میشود نابود کرده. کورس комплектация лечебный دارد دوستان عزیز. انا در واتساپ مراجعت کنین. این برادر در خیلی دیرتر توییت میتیم در واتساپ هسته برای چیزا هم و واسپالینی داره، برای گیماروی هم هسته گیجا. خب اجازه من یک چیز در نظر میگیرم، شما در گپ زدن میگیرم. شاید کی بتوه در اکران، ممکن شاید شما در بتوه. نگاه که برادران عزیز، این همینجا نشانتان میتیم. یعنی این برای نفرانی که انا زنها حامله نمیشن دوستان عزیز، حامله نمیشن، مردها بگیم. کورس لیچبنیای برای زن و مرد 6600 روبل، برای خراب شوی 2900 روبل، برای سفید شوی پوست 2400 روبل تا 5000 روبل می شود. برای فربه شدن 3300 تا 3600، ژلودکا درد 2900، سخرنی دیابت یعنی کسانی که کسل قند دارن 3000 روبل، سنایپر برای مردها، برای خواب و خیز 2300 روبل، برای گیماروی کورس لیچبنی 4350. نمیخوای دوستان عزیز. برادرها سوال پورا میتیم، انشالله جواب میگیریم. خب برادر اهل اسلام اینجا سوال بینویت وای داد. خب سلام علیکم بار دیگر دوستان عزیز و هموطنان عزیز، دوستان عزیز مهربان. یگان سوال اوید با تیب باشد اگر مرحمت سوال تین доруҳои гиёҳӣ албаттара касатса мекунад. аймо аптечни нестай, фақат аз гиёҳ метавонем ки тавсиятон тием. хоб дар инҷа каталог нишон додумтон. инҷа якчанд бародар нависондан вай кардан, бо айди мевояшидем дига мондаг. Масад доруҳо бениҳоят бисёр ҳастанд, смотря чӣ касалда. Худоя ки ҳеҷ кара касал накуна, Аллоҳи меҳрубон ҳеҷ кара касал накуна, муҳтоҷи ҳеҷ кас накуна, на ки ба ҳар ҳол ҳамин чизо лозимай. خب برادران اهل اسلام سوال باشد مرحمت. فقط سوال پر را نویسانین، انشالله جوابتان میتیم. انشالله که جواب میتیم.
خب سلام علیکم برادران اهل اسلام. خواهش میکنم که سوالا را پرتین چون که اینجا برادران نویسنده استیان و برادران ما و شما در واتساپ مراجعت دارن و اینو دا باید ما جواب تیم اینکده با سوال ها جواب دادن در واتساپ گولسی امی افیره بگیم خط میکنم برام شما وای نشین سوال پرتین و انشاءالله جوابتان میتیم. و فراموش نکنین دوستان عزیز که داروهای شرکت ما شرکت شفافرمای همین در همه جا رکلامش میکنن. بسیاری بلاگرایی که مشهور هستند و رکلامش میکنن. و یک چیز دیگر را برایتان میخوام بگم که حجامه به پول داریم. مسئله حجامه حاضر عدل یک افیر میشود یا که یک ویدیو میشود دوستان عزیز. حجامه اسنونای ای سنت پیغمبر ای. حجامه اسنونای باید بی پول باشه برادران عزیز محترم. شما حجامه بی پول در یگان جا دیدگین؟ ما برای شما میگم که ما برای شما حجامه بی پول توصیهتون میتیم. در مسکو در سنتر مسکو در واتساپ بنویسونین دوستان عزیز حجامه بی پول ای. بیاین حجامه تون میکنیم. دیگه چیتون میفوره؟ داروهای گیاهیتون توصیه میتیم. جای نمازهای هسته که مقصد الکترونیای خودشون میخونن. بسیار نمود چیزا وریانت ها بنویت بسیار ای. همش انشالله برای شما ای. خب سوالا را پورا می نویسونیم برادران عزیز محترم. اینجا یاده اسمس دیگه اومدگی ای ما گولس قد میکنم واتساپ دا جواب میتیم. خب اینجا سوال به میان اومده که نگاه کنین برادران عزیز محترم. اینا سلام علیکم داروی پیشاب دارین که کودکی ما 3 ساله تست پیشاب میکنه. خب و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته برادر اهل اسلام. بله خب 3 ساله باشه برای 3 ساله یک بانکه بسنده رنگ عسلی طرز خوردنش تنش در نویسندگی و اگر نفهمین بعد قبول کردن پورا میفهمونین. нархаш 2750 рубл. Ягон секрет надорам ва дар айни ҳол эфирда ҳастам, прамои гап задистам. Ай 3 сола боло мешид агар 2 та истифода мебурд 5500 рубл мешуд. خب دوستان عزیز مهربان سوالора пурра тиен. شون تا حالی وای میکنن شبم بیدار کنیم اگر پیشابشون نمیکنن شب حاضر کن تا حالی همون خوردشون تا حاضر من دخترها همه جا انالیزاشون دادیم کرده هاشون نقص تمام رنگیناشون نقص حسابی میکن اینو ریزمی اون هم تین گفت و اخیرا خودم میگه دیگه هیچ هم نبردم حاضر خیر و کالسی گلیکانات گرفته حالا لینده ما گویا تا همین جا گویا حالی ما همین های ملاحظه‌شان انده بپرانه یو حالی هم هیچی فایده نکرشته است نه همین زیادانه یو همین چارنتی مینو همین نام یک وگیاهی تیار کرده همین خیلی وهاند میفروختیان مسلمانستی مگزینان دنی ماهی ولگوگرا شهرنده شهری و رسنده گرفته وای کریم داداسیم حالی هم وای نی خدا اولش خدایوش درست نی نمیدونم سببش چیزی حاضر همین شما دیده صحبتتان خرسند شدم اگر یاردمتان میرسید اگر چیزی ها ممکن چا کنن در کار میگفتید سر مسنامه میرسید این که دختر بچه مادر زیق میشد
4 فرزند دارم. همین من نبیر جمعیان گلیم برن که همین حاضر 15 بدرم دیگه نامی خوشتام کلان من دیگه هم نامی کلان تا حالی همین خیل که هم مرتب منطقه نشان نظرم به همین های بعد یکم ویس باشن نگفتید من احترام میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اپا جان. بله گلستانه همشه گوش کردم. خب الکی ای فرزند شما بگیم با بلاغت رسیدگی برای اینا کورس کامپلکتاتسیا می شود. 2 ماه استفاده میبرند. یکم کورس 2 ماه استفاده میبرند. طرزی استفاده بری داره، باید پراپوسکات نکنین. او روغن سیاه‌دانه برای مقصد پیشاب من کردن یا اینکه شب پیشاب میکنه بگیم اونو دا کمک نمیکنه. او برای دیگه چیزا کمک میکنه. برای پیشاب کردن دیگه چیزای вообще. Глицинат гуфтен вай аптешнияй. Аптешни первый помощь воринай мақсад. Аз мо аз гиёҳ ҳаст. Яъне ма чие ки тавсия метиҳам, аз гиёҳ тавсиятон метиҳам, иншоаллоҳ результати хуб дорад. хоб як курс комплектатсияш 2 моҳ мешавад. 2 моҳ қариб 2 моҳ ҳамихе мебарад барои одами калонсол бигем. хоб яъне аз синни 10 сола боло уже 2 та истифода мебарад. хоб нархиш 5500 рубле мешавад. Доставка бепулай. хоб барои қабул кардан адрес почта равон мекунен, ному фамилия отчество, номери телефон. Доставка мекунем иншоаллоҳ. баъд ба Тоҷикистонам доставка дорем агар лозим бошад. хуб местоположение парто меша ҳамун лечебнич дар кор. хуб местоположениета парто ай местоположениет мебинем ки чӣ хел қабул кардаанд ҳазратҷон. хуб агар Москвада бошӣ любой метро курьер мебарад, дига шаҳру ноҳияҳо почта қатироӣ мекунем. парто мебинем. хуб эфир бародар дромада суҳбат кардан намешавад ҳозир, барое ки функсияҳо гирон накардам. фақат шумо дар эфир метавонед нависонда ё ин ки дар ҳамин ватсап метавонед бинависонед, ҷавобтон диҳам. хуб аз мо доставка қатъияи бародари аҳли ислом аст. мақсад ки централни офиси мо дар Москва қарор дорад. ҳамаи метроҳо курьер дорем мебарад ва дига шаҳру ноҳияҳо почта қатъи равон мекунем. ҳамчунин Тоҷикистонам доставка дорем. хуб ин як нафар местоположение партов мебинем. местоположение чӣ дарёфт мекунем. хуб шумо метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. касонеда ки чӣ дорӯе дар корай, мақсад аз гиёҳ ҳастак. дар сифати ҳамаи доруҳо ҷавобгӯ ҳастем бародарони азизу муҳтарам. хуб Московский област будааст. хуб тарафҳои шумо фақат почта қатъи равон карда метавонем. почта бепулай. анами индекси почтаи шумоае. ному фамилия отчество, номери телефони дастӣ бинавис ва номери телефони дастӣ. бале сумша месупорӣ, чекша равон мекунӣ. аз 3 рӯз то 5 рӯза рафтанаш мумкин аст. вақте ки 100% мераса, ҳам шумо дар смс мера расидаи гуфта ва дар ватсап боз хабартон метиҳам. хуб бародарони аҳли ислом, иҷа навис бениҳоят бисёр шидистай. мақсад кӯшиш мекунем ки саволҳоро кӯтоҳ диҳем бачаҳоёча. хуб баъд иҷа местоположение чётката дидум. агар курьер бара, курьер мақсад дополнительный сум мегира. агар бихоҳем ки бе почта курьер бара то хонатона бигем, курьер қимат мегира. уже 1000 рубл болотар мегира. барои ҳамин вазбинтон меғалта. ана ки то стансияро агар омада битонен, стансияи электричка где-то як 600 рубл 650 рубл мешавад. почта қатъи хубае ки бепулай. иншоаллоҳ ҳамин 2-3 рӯзда қабулш мекунем. хуб дар Москва қарор ки дошта бошен, дар ватсап амита бинависонен метротона. касе қабул мекунад, ному фамилия, номери телефон. пагаҳ ака имрӯз дер шид, имшаб аллакай шаб аст. пагаҳ соати чанд удобное қабул кардан менависонен.
иншоалло курьер боз зангтон мезана, қабулш мекунен. ما خدا ما آینده فوق‌العاده زندگی میکنین. من وای میکنم خدا خواهد این شب شام که دیگه بزرده که شما به آدرس راهی میکنم کدام نامیرنده کارتتان باشد گویید من راهی میکنم باشه. البته ما میگیریم همین آب شفاتیت شد خداوندی کنیم مایلش هزار رحمت بارک الله صحبت باقی. خب қабул аяпаҷон, ана тарафҳои шумо почта қатироӣ мекунем. Адрес почта индекс мепартоем дар ватсапи ман. Агар натонен местоположение мепартоен, ман худум почтатона меёбам. Баъдан ному фамилияҳо чист ва номери телефон. Ҳамин ҳаминоро ки партофтен, баъд мо шумода карта мепартоем. Чекша равон мекунен. Бор ки расид, ҳам шумо хабардор мешен, ҳам мо. Баъд ман шумода хабар метиҳам. хуб, иҷа масъалаи асосӣ ие ки тарзи дуруст истифода бурдан дорад. Баъди қабул кардан ҳатман сурат гирифта да ман равон кунен, пурра мефаҳмонам. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Шаби хуш. рост ака документ надорум, рӯзи 13 билет дорам. хуб, ҳазратҷон, рӯзи 13 билет дошта бошӣ агар, биё хубтару беҳтараш Тоҷикистон дастафкат кунем. Тоҷикистон ҳамаи минтақаҳош дастафка дорем. хуб, аиҷа сумша месупорен, оформид мекунем. Кадом числие ки лозимае та Тоҷикистон мақсад например на дастафка мекунем. Ҳамаи самтҳош дорем. хуб, и касали кожни мақсад смотря чӣ намудша. Ҳамура илоҷаш боша ё ки пурра нависонен, голос кунен, ё ин ки сурат гирифта партоен. Ман ҳамура бинум, ҳаму дарда, мувофиқи ҳаму дард метавонам ки тавсиятон тиҳам иншоаллоҳ. хуб, бале дидум, ай сурат дидум. Мақсад иҷа курс лечебный дора, агар полный комплектатсия ҳисоб кунем 5250 рубл мешавад. Камтар ҳисоб кунем, хуб 4200 мешавад. Бо ками кам ҳисоб кунем 3350 мешавад. Мақсад як чиро фаромӯш накунем ки ҳамон қадр сумаш кам кашид, дору кам мешава, результат камтар метавад. Аз нигоҳи ман 4200 рублашам нормальное. хуб, мақсад иҷа курс лечебный, баъд иҷа фаҳмое ки шампунҳои химикат қатъӣ нашӯен. Специально шампунҳо дорем, агар хоҳем тавсиятон метиҳам ва ҳатман витамин дар корае плюс. Витамин дар корае ки ана ӯ витамин мақсад бениҳоят эффекти хуб дорад. Бениҳоят. Витамин валлоҳу аълам агар хато накунам 1950 рубл места. Шампуно майдош 800 рубли местанд, калонош 1650. Намехе. Мақсад без химикатан ана таркибишда бисёр чизо дорад ки мақсад иҷа сар бидай барамон нозукайда. хуб, бачаҳои оча иҷа савол бениҳоят бисёри бад шидистай. Ягон каси дига агар савол дошта боша, марамат саволҳоро тием бачаҳои оча. Гуфтию гапҳо ки изо намекашем, чӣ саволе ки ҳастай, марҳамат саволҳоро тиен. хуб, иҷа як нафармон, боқӣ ҳама хорафт чӣ бало 3 нафар шуден. Бачаҳои оча, касоне ки нав медроен, ҳамон лайкҳоро бизанен ки то ки ҳамин видео паҳн шава, шояд нафаре ба ҳамин чиз ниёз дора, ҳамин чизҳоро метавона ки бибина, дарёфт куна бачаҳои оча. хуб, иҷа савол бениҳоят ватсапда омадаистай. Мақсад кӯшиш кунем ки савола кӯтоҳ диен ва ҳамун саволе ки метиҳен кӯтоҳ боша ва панят набоша. Ва қатъиш бинависонем ки мақсад куҷо бояд дастафка кунен. Барои чӣ суханҳоро мегӯм ки баъзе аз нафарон, бародарони хоҳарони мову шумо номерои ватсапшон тоҷикиай, аммо дар Россия зиндагӣ мекунанд. Мақсад ман хиёле мекунам ки номери тоҷикиай Тоҷикистон дай. ҳисобу ҳасадша ба сомоним ҳисоб мекунам. Баъде мефаҳмам ки вай дар Россия қарор дораю, аллакай мақсад чӣ хегум ду бор ҳисоб мекунем.
мақсад вақт время мегира. аз ҳама чи қимат ҳамияе ки вақт время. мақсад кӯшиш кинен вақту времяи худтонам нагирен ва аз марам нагирен. ҳамеша савол кӯтоҳ боша, чотка кӯтоҳ ҷавобтона мегирен. ҳамаш ватсап дай дӯстони азиз, ватсап ва формит ватсап да мешава. курьер дорем дар Россия ва дар Тоҷикистон, ҳама ҷо иншоаллоҳ доставка мекунем. саволо боша марамат, саволоро пурра тиен бачаҳои ёча, иншоаллоҳ дар хидмати мардумем. як нафар савол додае ки мега ай ҳамин дору ягон кас шифо ёфтай. хоб ба ин бародар чӣ ҷавоб метиҳем? ана инҳо сабаб худо шифо. шифофармо ҳамрози шумо. бародарони аҳли ислом, бародарони қанди ма, ҷавонони муҳтарам ва он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо мекунед. ин доруҳо ҳамаш аз гиёҳай. чизе ки истифода мебарен аз барои Аллоҳ истифода барен ва ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошен ва ҳар чизе ки мекунен аз Аллоҳ бинен. барои чӣ? барое ки ино сабаб мешаванд ки Аллоҳи меҳрубон шифо метаҳад. ира ҳеҷ маҳал фаромӯш накунен. ҳиҷомаи бепулай бародаро, касоне ки лозим боша марамат занг бизанен, то есть дар ватсап бинависонен, иншоаллоҳ ҳаллаш мекунем. ҳиҷомаи бепул бачаҳои ёча. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи таъала. хуб дӯстони азиз, як нафар гулу сиқима дар қадам гашта рӯи гай. намедонам чӣ ба. худо нигаҳбон мега. хуб бачаҳои ёча, лайкҳоро мезанем, видеоро ба ёру дӯстон падилитса мекунем. ҷа нафар як гала нависондай гашта удалит карда. ира чӣ хеле бифаҳмем ака. ира бинен. нависондай. хуб бачаҳои ёча, иҷа як гала чиз нависонди, удалит карда. ира чӣ хеле бифаҳмем. хуб иҷа як бародармон ба фикри маймон хафа шидае ки ҷавоб наметен. акаҷон, як савол дорум. барои чӣ дар YouTube курси рубл начала 127 не ки баъдан 123? охи вай аблошкай барои ана YouTube да интерес нашиданай. ту видеоро тамошо ку. видеоро мебини, дар видео ҳамаш гуфтагиай. хуб ин саволои кӯдакиро чӣ ба метен? ма ҳайронам. хуб дар ҳамон видео гуфтагиай ку ҳамаш. вақте видеоро тамошо мекунӣ, дар ҳамон видео ҳамаш, масалан ино ман шумо дар видео нишон метиҳам, прамои да инҷа прамои эфир да ба дигари телефон мақсад, шумо ҳатман бинед. ягон ҷои вай надора. ина ассалому алайкум муҳоҷирони азизу муҳтарам. қурб асори миллӣ имрӯз 5 декабр танҳо барои шумо лайкҳоро бизанед, дар канали Бахти ОТG ҳастед. имрӯз хабари курсам мефаҳмонам. хуб иҷа танависондай. хуб иҷа як сурати вай рӯиш мекунем. қабул гуфта. хуб мақсад ки вақте ки аммо авай просто аблошкай баъзе вақт иҷа успед намекунанд шогирдо ки мақсад аблошкаи нав созанд, аммо кӯнара мемонанд. барои мо шумо видеоро тамошо кунед, дуриш будроен дар видеош ҳамаш чотка ясна фаҳмондагиай. хуб хоҳиш мекунам амтари саволоро натиҳен. дар бораи ягон дору, дар бораи ҳиҷома ва дар бораи каналҳои фурӯшӣ ягон савол боша марама, дӯстони азиз, дар хидматем. хуб касоне ки нав дуромадестен, хоҳиш мекунам лайкҳоро бизанен. не бародари аҳлизом, иҷа бародари қандам, ман аз ҳеҷ ка хафа нестам. ман кӯшиш карда шуморо фаҳмондестам ки амтари чизай. намехеле
خب اینجا یک کسی چی نویسونده اینه که گپش چی نفهمیدم میگه اتویت نداده. خب برادر قندم اینجا آخه خودت یگان سوال نداده که من جواب بدم در باری بالا گلست کردم. انا گفتی روزی 13 بله دورم خیلی تاجیکستان دستافکت میکنیم تمام. از تاجیکستان کجای تاجیکستان قبول کردن میخواهی بنویسان. کسی قبول میکنه نامشو بنویسان، نمره تلفن دستی بنویسان، سومشو میسپوری، چکش روان میکنی تمام دستافکت میکنیم تاجیکستان همه سمتاش. خب بچه‌های اوچه یگان سوال باشه اگر دالشی افیره продолжать کنیم. چی گفتین؟ یگان سوالی منطقی باشه اگر مرامت. مرحبا ای دوستان من. لایک ما زیاد نمی شود چرا؟ خب دوستان عزیز، آفیس ما در سنتر مسکو قرار داره. هجومای بیپولای هر روز از ساعت 9 تا 9 قبول میکنن. هجوم سنت پیغمبر که کسی که هجوم میکنه خونی غجده میگیره. ای بینیایت سوابی کلانه دوستان عزیز. قبول شیری الله. قبول خیلی که خیلی معقوله هم خیلیش که هم میگی یگان جایی نگرانی نیستای. انا همین دشنام نکنی تمام چیزی که دیگه می نویسی نمیشونده هم میگی. خوب دوستان عزیز، چی گفتنیم اینجا SMS اومد با واتساپ دا. SMS جواب میتیم می نویسونیم. یگان سوال باشه جواب تانتیم. خب لنسکی رایون دای. خب لنسکی رایون روان میکنیم انشاءالله حقیقت دوره نیستای. انا ایره کدامش میگیرین ولی ما کارتاتون میپرتم پولا که گذروندین چک روی میکنین اما وریمیایی که چک میگذارونین که وریمیاش هم باید بتوه یا که چک پدلیت کنین تمام انشاءالله دستافکه میکنیم. خب دوستان عزیز، سوالو را در واتساپ میتیم. سوالایی که اوید با دورو کسات میکنه با هجومه کسات میکنه بگیم در واتساپ مراجعت میکنیم انشاءالله با خواست خداوند حلش میکنیم. خب کپیرویت. خب حضرت جان تمام اینو چک شرویم که حلش میکنیم. خوب استغفر الله دشنامه کده خودم در گناه جا میکنم. بله دوستان عزیز، بله کاش همه برادران ما و شما رنگی خودت میشید که میفهمید چی گپای مقصد. خب جای نفر زنگ زیسای هم صحبت میشیم. الو و علیکم السلام. انشاءالله خوبیم با دعای شما. کمی یک یوتیوب تا یک دوری برای پیش گفتیم برای چند ساله؟ خیلی 2000. خب 2000 کی باشه چند ساله میشه تا من حساب میکنم که اون زن اگه فرق داره. نه زن و مرد فرقی نداره. مقصد تا سین 2 ساله برای کودکا یک تا استفاده میبره 2750 روبل. ایوای بالا کشید دیگه فرقی نداره. سین سال неважно. زن و مرد فرقی نداره. 5500 روبل میشود. کورس کامپلектاسیا 2 ماه استفاده میبره. سوال جوابش خیلی شفاف گذشت میکنم. انشاءالله رزولتات خوب داره. تجربه دیدگی. خب بعد دستافکه است. روسیه تاجیکستان همه جا انشاءالله دستافکه است. دستافکه بی پول است. دستافکش
من توجیهشون باید رویش کنم که مهم. خیلی کورسم یک بودم گیرم гуфтаистам ки агар хурдсол бошад то 2 сола 3 сола бошад груба ана якташ басанда на ки айвай калон ки боша дуташа гирифтан дар кор чуба якташа мегирӣ истифода мебарӣ тамом кишид ровна 5 рӯз отдих мекунӣ баъди 5 рӯз аллакай дуюмша истифода бояд барӣ уранги асалай мехӯриш ягон зиёни заҳмате надора вай бо фоидаҳои дигаам дора ки иншоаллоҳ воспаление амтари чизора мегира хубай نه که ما میشه تمامی تقوبت کردیمش یاشینوس تمامی کردیمش نشید шумо духтурӣ карден охия мумкин духтурӣ аз мо нигаҳ казрад аз мо ай духтурӣ чанд зина фарқиятай мақсад ду духтурӣ аптешни тавсиятон метия аз мо аз гиёҳ аст аз гиёҳ аст иншоаллоҳ اگر که گوش بده من گرفتم میگیرم مثلا فایده نکرد شکر همچنین در کره که بکنه شکر میشونه باطن شد фоида мекуна барои чи агар и фоида накуна бародари аҳли ислом ира дар ринг дар бозор намемонанд дар фурӯш и якум вопрос дуюм вопрос ки и доруҳо литсензиони доруае ки мебурорандшон давлатҳои исломӣ ира и дорура арабистон мебурора фирмаи арабай мебурора россия овардагӣ фурӯхтистиям мақсад и промои ҳами худаш мебиёя и оригиналай масалан ма дар сифаташ ҷавобгӯ ҳастам ҳами фирмаи мо дар сифати ҳамаи доруҳо ҷавобгӯ аст доруое ки ма тавсия метиём дар ҳамаш ҷавобгӯ ҳастам дар сифати бор ҷавобгӯ ҳастам ки ҳамун бор оригиналай результат метава вақте ки бор оригинал набоша результат ки албатта результат наметава аз шифо ҳамеша нигаҳ шифо ҳамеша аз ҷониби аллоҳай ино ҳама сабабгор барои мардинагӣ соатша дуруст кардан мази френк ҳастай 1400 рубл баъд бо ҳастак курс комплектатсия 4 чиз дора 4000 рубл бо ҳастак золотой ален меган нав буромадагиай ҳам лечебняй ҳам соатша дуруст мекуна ҳам пурқувват мекуна мардонагира 2700 рубл ҳамаш беҳтарина якум маз нигам ма тамом нигаҳ кӯ агар ҳамун курс комплектатсияи чорчизара бигирӣ дар дарини ҳамун мазе ки гуфтум дар ҳамунҷа ҳастай ба ҳам арзон меояд албатта у комплекта ҳамин чорчиздор бениҳоят эффекти хуб дора ана ӯ масад ӯ дигаи ки гуфтум та аз золотой ален вай
السلام علیکم مهاجران عزیز و محترم، کسانی که این لحظه ما رو تماشا میکنین. دوستان عزیز، سوال داشته باشین مرامت سوال تین. از نوع اینجا دورو میفروشن دوستان عزیز، دوروهای گیاهی از شرکت شفافرما مراجعت میکنم. کسانی که مقصد خواه خورد خواه کلان سال فرقی نداره، هنگام خواب کردن شب تر میکنن و سحر میخیزن یا اینکه دیرتر بعد خنک شدن پیشاب میخیزن، احساساتی میشن، نروی میشن، یعنی که ناراحت میشن. این یک نمودی کسلی است برادران خواهران عزیز و محترم که انشاءالله دواش هسته. اینها سبب میشه، ما سبب میشیم که انا همه چیز دوام یابه و با دیگه درد هم هسته، خراب شوی، فربه شوی، برای کیر مقصد بسیار چیزا هسته. سوال باشه مرامت سوالا را در واتساپ بنویسونین، انشاءالله همتون را جواب میتیم. خب اینجا لنسکی رایون گفتی تمام، کوریر تا لنسکی رایون دستافکا میکنه، کوریر باز زنگت میزنه قطعی هم صحبت میشه انشالله، یگان جای نگرانیش نیست. خب یگان سوال باشه بچه یا چه مرامت. خب این همایی که مقصد شب تر میکنه کوی برای همایی مقصد ایمینه برای کدام درد بگی که صورت روی کن دیرتر روید میکنم همشه، برای که ازی باور میکنی نمیکنی یا دستم قطعه واتساپ گاب زیسم یا دست دیگه هم در افیر ایده و تلفن. این برای هم شب ترکنی های. خب خب سلام علیکم مهاجران عزیز و محترم، این پیشک من یوم با دوره. کسانی که خواب نیستین مرامت میتونین دوروهای گیاهی خودتان رو زکس کنین و دسترس کنین، انشالله انشالله به نهایت افکت های خوب داره. مرامت دوستان عزیز، مرامت. مرحمت. خب خب این دارو را وقتی قبول که کردین اینی صورت شایکو او پرای همه صورت ده او پرای بانک ده طرز استفاده برش نویسندگی های. اگر که صرفم که نرفتین بعد قبول کردن بو گولس میکنم همش میفهمونم. خب سلام علیکم مهاجران عزیز و محترم، اینجا دو نفر ما را تماشا داره دوستان عزیز. یگان سوال باشه مرامت در نمروی که ذکر کردگیم حتما زنگ بزنین، بنویسونین، زنگ نزنین اوزی در افیرم بنویسونین، گولس کنین، جوابتون میتیم بچه چه چی نمود دوروی که در کره مرامت نویسونین، انشالله در خدمتیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دورو کورس لیچبنی دوره تا سینی 3 ساله یک تا استفاده میبره 2750 روبل. ای 3 ساله بالا دلشی فر نداره تا چند ساله را 2 تا استفاده میبره 5500 روبل. برای قبول کردن آدرس پورا می نویسونین، چه قبول کردن بازم میفهمونم.
خب برادران قندم یگان سوال باشه مرحمت. اینجا کم کم افیر بیزوگ میکنم برای که سوالای نیتا میشوه گوش میکنم ده. مرحمت برادران عزیز محترم مرحمت. سوال پر را می نویسونه. مرحمت دوستان عزیز. مرحمت. مرحمت دوستان عزیز مرحمت. خب باور که خب اگر حوز افار میتکنم زیافکتانه پگه کوریه درخواست روی میکنم که مثلا پگه توبیگر رسانه مثلا اگر سروسیما باشه اگر پگه توبیگر نتونست پگه دیگه تو عبیدوره حتما. خب برادران اهل اسلام اوه 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 اسمیر تیوی اسمیر تیوی اومدگی اینجا اسمیر ای رونا بخویت ای. خب برادران عزیز محترم سوال پورا میتیم لایک ها را میزنیم من رنگ اسمیر بوره پیشکه دیدی پیشکه یک خواه. خب برای آدم کلانسالو دوتا در کارای دوتاش 5,500 روبله میشوه. برای قبول کردن حضرت جان ادرسی پورا نمیسونین. مقصد اگر مسکو باشه تو مترو کوریر میبره دیگه شهر ناحیه‌های روسیه پشت خطی روی میکنیم адрес почта партоин или местоположение почтаро меовам. Агар Тоҷикистон бошад, Тоҷикистон ҳама ҷо доставка дорем. хуб копировать. хуб инҷа خب سلام علیکم برادران اهل اسلام، خوش آمدین به کانال ما. دویر با داروهای گیاهی اگر یگان سوال باشه انشاءالله چینی فهمشی خود گپ میزنیم. مرحمت سوالا را پورا تین لطفاً انشاءالله در خدمتیم. بله یکا سوالی خوب دادی. هست نفرانی که مقصد شب تیز تیز پیشاب میکنن، یعنی هست نفرانی که روزانه تیز تیز پیشاب میکنن حاجتخانه میدوند، یا هست نفرانی که خرد یا کلانسال هنگام خواب کردن در جوگهشون پیشاب میکنن تر میکنن نمیفهمن چی گپای الکی وقت پیشاب خنکی میشوه بعد بیدار میشوند الکی خودشون در نمیفورن ناراحت میشن.
برای اینا انشاءالله به اذن الهی کورس لیچبنی داریم. از گیاه هسته در صفت بارها جوابگو هستیم. دستافکه هم داریم. کسانی ده که در کورای نمروی که ذکر کردگی در بری بالا واتساپ داره سوال پورا بنویسانین انشاءالله اینه جواب میتیم. یک گله اسمس های مقصد مردم ده جواب دادستیم و شما ده هم جواب میتیم. بله برادر قندم کلوب دستافکه داریم. کلوب اینه تگی بینیده انشاءالله. پگاه روانش میکنیم کلوب. پگاه. ای کلوب کسی قبول میکنه نامش بنویسانین. نمر تلفن دستشه. خب سومش میسپرین چکش روان میکنین تمام. و خانگی ها کسی قبول میکنه بفهمونین که کوریر زنگ میزنه مقصد در نامتون زکس ای. خب دوستان عزیز مهربان یگان سوال باشه مرامت. بعد داروهای فربهشوی هم همچنین داریم. برای خرابشوی داریم. برای مرشین رو داریم. و برای سفید شوی پوست داریم. ریش برآوردن هم داریم. اما متاسفانه در کار باری ما ریش اجازت نیست. برای ما خودم استفادهش نمیبرم. برای موی سر داریم مقصد تنک میشوه یا که ریزیش ویتامین ها داریم. کتابای اسلامی هست. بسیار چیزا هست برادرها. خب برادران اهل اسلام سوال بنویسونین انشاءالله جواب میتیم. زود باشین شتابین سوالا را تین که بچه های چه دیر میشوه. سوالا را تین بچه های چه سوال پره تین. نمروی که در بر بالا ذکر پیت کردگی واتساپ ایمو داره بهتر خوبترش واتساپ. در تلگرام هم داره بهتر خوبتر واتساپ های. مراجعت کنین دستافکه داریم دوستانی عزیز. چی نمو دارویی که در کورای بنویسونین. واسه پروست خنکی شدگی همی برای واسپالینی گرده پروستاتیت و شب پیشاب کردن یا روزانه تست پیشاب کردن بگیم انا بسیار سیتواسیون همتره بسیارای برامون مراجعت کنین انشاءالله دستافکه میکنیم و داروهای بینیویت خوبم داریم. مرحبا دوستان عزیز سوال پورا می نویسونیم حتما جوابتون میتیم. حتما مرحبا دوستان عزیز بنده با شما هستم و در خدمت شما هستم دوستان عزیز. از اینجا من شما در یک ویدیو میمونم شما حتما تماشا کنین وقتون بهاتین اینا نگاه کنین. برای کودکایی که شب پیشاب میکنن دارو میپرسیده مرحمت سیستی دونیرست زنگ زنه به شرکت شوفرما انشاءالله که معلومات بیشتر خوبتر میتونن به حد آدم خوب میکنن. سلام علیکم. از شرکت داروهای گیاهی به شما دارو توصیه میتونم که رزولت خوب داره. کودکایی که سنفی 3 سنفی 4 میخوان حالا نجابشون تر میکنن از شرکت همین داروها تمام شهرها رسید دستافکه ما 20 دلار واسه مراجعه کنین صحبت میکنیم. سلام دوستان با شما سمیوان کورس لیچنش پیشنهاد میکنم. کورس لیچنش 8 تا 12 کیلوگرم وزن میکنه و از موج باشمش تا 15 کیلوگرم. همچنین گردش خون تیز میکنه تنه را بخواد میکنه بشینه مثلا میتونه مرحمت به شرکت شوفرما زنگ زده شرکت شوفرما مراجعه کرده و متخصصاش داروی خود را دسترس نماید. برادرانی که در خانواده‌تون هستن مثلا کودکایی که سنف 3 میخونن سنف 4 سنف 5 حتی سنف 10 میخونن حالا هم در جاگاهشون تر میکنن از شرکت داروهای گیاهی به شما یک دارو توصیه میتونم که رزولت خوب داره و تمام شهرهای رسید دستافکه ما 20 پلات نیای. خدمه در مسکو زندگی میکنه ایلوبای مترو اومده میتونین داروتون رو بگیرین در واسه مراجعه کنین. با دیگه خیلی داروها هم داریم یعنی داروی برای خراب شدن برای فربه شدن برای پروستاتیت برای بی‌فرزندی برای زرین چشم پس شدگی لوبای خیلی دارو داریم در شرکت ما کلانه واسه در مراجعه کنین. اینها سبب خدا شفا فرما همراز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شرکت شفا فرما مراجعه میکنم برای ویس گرفتن فربه شدن از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم. شوخی قوش میگم و لنگری خب بریم یک تاشم میخریم به وقت اینجا میگن شنیدن کی بود مونږ نمیره یک پارش هم بخری 3 روزیگه مقصد که مردونگی میخیزه یک میشینه. خب این برای بقوت کردن مردونگی همچنین برای پروستاتیت تقویت کردن نه تنها مقصد که چی میکنه
возбуждать میکنه. همچنین بگیم که پروستاتیت تبابت میکنه. انا بعد با خوبیش در چه بگوی لنگری کسل قند داری، دل داری، داولین داری ضرر نمیکنه. شوخی خوب. السلام علیکم دوستان. بسیاری برادرها درخواست روی کرده بودن که یگان چیزی هست از گیاه بی‌ضرر باشه، فربه شویم، سقچه شویم، تازه شویم و دخترکو ما را خشک کنن. بله دوستان عزیز، برای شما شرکت شفافرما توصیه میکنم یک ماه کورس لیچبنی داره از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم ویس میته، فربه میکنه، سقچه میکنه، دختر و بچه فرقی نداره، زن و مرد فرقی نداره. مرحمت زنگ بزنید، دستافکه بی پول برای شما. کودک هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تست پیشاب میکنند پس این مشکلی هست و شما شفافرما سیستیک اینوریز را توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی را حل کنید. کودک هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تست پیشاب میکنند پس این مشکلی هست و شما شفافرما سیستیک اینوریز را توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی را حل کنید. برای پروستاتی بسیار پرسیدید مرحمت برای شما خیلما را توصیه میکنم از شفافرما بهت گیاه خوبه این روغن میباشه برای سنگ گرده، نمک گرده، برای پروستاتی، برای پیشابدان، برای همه خیلی بیماری ها فایده خوب داره. پروتئین جنین گیاه خوبه میره در یک کورس بسیار فرقوش استفاده میبره. همون نمود پروستاتی انشاءالله که موبایل میکنه، پیشاب تو سوزان میکنه، یا اینکه رنگی آب منی میتر آب منزی میروه، همش که این نشانه‌های پروستاتی ده اولش خدا انشاءالله که همین میتونه سبب شود. اینها سبب خدا شفا فرما همراه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و محترم بسیار سوال میدادین که در همین روسیه کار فعالیت میکنیم و این الکای زمستان شده است، ما زود خنک میخوریم، زود وسپالین میگیره، پاچه هامون درد میکنه، خنک پروستاتیت. دوستان عزیز برای شما شرکت شفافرما مراجعت میکنم، زنگ بزنین، داروهای گیاهی برایتان توصیه کرده میشود. اینها سبب خدا شفا فرما همراه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان عزیز، از شرکت شفافرما مراجعت میکنم. چخیلی که دیده استودین مینوکسیدیل برای سر داریم و برای ریش هم داریم. مقصد کسانی ده که در کار ارگینال در صفت جوگو هستیم مرحمت زنگ بزنید و دستافکه بی پول برای شما نصیب میگردد. مرحمت نمرو در روی اکران. السلام. برای فربه و بوز بالا شدن از شرکت شفافرما مراجعت میکنم. استحصال اندونزیا بوده، 3 پچکه استفاده میبرین، از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم فربه میکنه، ویس میتیه، سقچه میکنه، تازه و خوشرتان میکنه. و فراموش نکنین که دستافکه بی پول داره شرکت. از نام کانال ما گپ زنین، تخفیف هم کرده می شود. تخفیف چیه میدونین؟ دستافکه بی پول. کسی که بسیار خرید میکنه باز یک دوخی هم پدرکه میکردین. مرحمت شتابین، از نام کانال ما سخن کنین. باقی در امان الله. برادرها از شرکت شفافرما مراجعت دارم. کسانی که کیرم دارین، خورد هستین یا اینکه کلانسال هستین فرقی ندارد. برای شما میتونیم از داروهای گیاهی برای نیست کردن هر نمود کیرم هایی که در بدن انسان در معده انسان است انشالله به اذن الله دور میکنه. نمرو در روی اکران زنگ میزنیم و از نام کانال ما گپ میزنیم. دستافکه بی پول نصیبتان میگردد. باقی در امان الله. دارویی که همه شما میگفتین این دارو چی باشد؟ همه در حیرت ماند. این دارو برای نفران زندار بوده. ساعت همخوابگی را از 20 دقیقه تا 45 دقیقه طولانی میکند و همچنین مردانگی را پرقوت میکند. کسانی که همین داروها در محتاج هستند و همین داروها را میخواین داشته باشین، پس در نمرای اکران دیده زنگ میزنیم، از نام کانال ما گپ میزنیم و سکیتکه هم کرده میشود. باقی در امان الله. برادرها از شرکت شفافرما مراجعت دارم. کسانی که کیرم دارین، خورد هستین یا اینکه کلانسال هستین فرقی ندارد. برای شما میتونیم از داروهای گیاهی برای نیست کردن هر نمود کیرم هایی که در بدن انسان در معده انسان است انشالله به اذن الله دور میکنه. نمرو در روی اکران زنگ میزنیم و از نام کانال ما گپ میزنیم. دستافکه بی پول
نصیبتان میگردد. باقی در امان الله. از نداشتن نیرویش تنقیسی میکشید و موی سر شما بسیار میریزد. پس به شما مینوکسیدیل 16% رو توصیه میکنم و مینوکسیدیل 16% در مدت 1 ماه میتوانید بدهیش یا که موی سر خود رو از برادران عزیز محترم، کسانی که میخواستین بوز بالاشین، فربهشین، ساقچشین، تاگده ما برای شما ای خد اندونزیا دورو وردگیم. زنگ بزنین، کورس لیچب نداره از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم. اگر از نام کانال ما گپ زنین باز کم کرده میشود. همین گونه هم ما رو دستگیری میکنین و هم داروی درخواستی خودتان رو میوین. باقی در امان الله. آدمایی که فرزندتون 15 ساله 8 ساله هم خیلی در جاگاهشون تر میکنه اسپیشال دارو برو استحصالی ترسیه از گیاه داشته برادران واتساپ در مراجعت کنین و کپسولای بی ضرری برای آدمایی که خنده گرفتگی جاگاهشون تر میکنن پیشابشون خریدن نمیتونن. برای آدمی کلان فرقی نداره از 3 سال تا 60 ساله رو گفتگی 70 ساله رو گفتگی نمیتونین پیشابتون خریدن. مثلا در روز 5 تا 6 بار در بین 1 ساعت میروین یا که شوا میخزین تیز میرین یا که در جاگاه تر میکنین فرقی نداره. برای همه ده رزولتاتی خوب میده. واتساپ در مراجعت کن تمام جا دستافکمون بیسپلات یعنی که در مسکو باشی لوبای مترو وارد میتونید بعد پولش میسپاری. اگر دیگه شهردا باشی با طریق پشت راهیتون میکنیم اول پولش پیش پرداخت میکنیم بعدا به نام فامیلت راهی میکنیم دارو تا قبول میکنیم. واتساپ در مراجعت کنید به غرض این هست برای زرین چشم برای موی سر برای ویس گرفتن برای خراب شدن برای بی فرزندی همه داروها داریم از شرکتی داروی گیاهی مراجعت کردیم. واتساپ در سلام دوستان بسیاری شما برای دیل یا که برای عصب میپرسید دارو روانی گلی صدبرگ باش توصیه میکنم به حد افکتیو نه فاصله время به حد مراجعت میکنم شدم هیچ وقت کلون سوال مراجعت نکن حاضر آدمای یوشان به حد مراجعت بسیار کیسان برای مرد و برای زن توصیه داده میشود. مرحمت زنگ بزنید به همه شهرها دستافته میکنید. سلام دوستان. سلام علیکم مهاجران عزیز و محترم، کسانی که از تاجیکستان، دوشنبه، یوان، کلاب و سمت‌های اورنبورگ، سمارا، تالیاتی، اوفا، مسکو سفر کردن می‌خواهند مرحمت زنگ بزنید. کسانی که در مسکو و برادران بسیار شما می‌پرسید خیوانم دوره ولی هست برادران مرحمت خیوانم بسیارتر یک پلانت فامیش برای هر سر ولی خوب می‌خوره برای مقلت مفاقه در روز کارنه شوخت از جور کردم این مایدکش اگر راه 2 هفته قطعی میگیره میباره اسپرایش برای مقلت مفاقه در روز کردن حملی چیب نه هم پیش خوابه کردن خدا برای میشه. مرحمت برادر زنگ بزنید و همه شهرها دستافته میکنید. سلام عرض میکنم به کل بینندگان و کسانی که این لحظه ما را تماشا میکنید. بسیاری برادران درخواست روی کرده بودند که برای خنک زدگی واسپالین پرستاتید یگان چیز هست. بله دوستان عزیز هستک زنگ بزنید در نمره اکران دیده همه جا دستافته داریم انشاءالله تا ویدیوی آینده. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیزان و خواهرانی که این لحظه با ما هستید. دوستان عزیز بسیاری برادران مراجعت میکردن که چخیل بزباله شویم فربه شویم. خب ما برای شما از خود استحصال اندونزیا یک کورس لیچبنه برای شما توصیه میکنم. چخیلی که در روی اکران میبینین از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم ویس میته. نگفتن امانت استحصال اندونزیا یک ماه استفاده میبرین از 8 کیلو تا 12 کیلوگرم فربه میکنه. برای قبول کردن در نمره اکران دیده مراجعت میکنیم. دوستان کسانی که در السلام علیکم سروشنا برادران خواهران عزیز کسانی که در خب خیلی گوش کردیم و اینجا ساعت نیم یکم شده استای. خب السلام علیکم بار دیگر هموطنان عزیز و این لحظه کسانی که با ما هستین. یگان سوال باشد اگر در نمره که ذکر پیتای حتما زنگ بزنین. هر نمود داروهای گیاهی هر نمود کسلیات انشاءالله داریم. مرحمت در واتساپ مراجعت کنین انشاءالله دستافته بی پولای در شرکت ما و همچنین دوستان عزیز از گیاهای فراموش نکنین. خب و همچنین سنت پیغمبر که حدیث آمدگی حدیث و بینایت بسیار هستند، ضعیف هم هستند و پرقوت هم هستند که حجامه یکی از فایده هایی که در انسان فایده داره این به نهایت فایده خوبه می پولای برادرو من ندیدم در یگان جا که حجامه به پول باشه.
و نشنیدم مینیموم ایده 3000 روبل سر می شود. هجومای بی پول مرامت زنگ بزنین. به همه خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. الله مهربان هر کجایی که باشین ساق و سلامت باشین. هر کجایی که هستین دعاگوی ما باشین و همچنین ما هم دعاگوی شما هستیم. باقی در امان الله تا ویدیوی آینده. خدا نگهبانی ما و شما.